jangan kebu ning hayalan kelingan waktu jamanan wong loro numpak motor boncengan lawas kita hubungan isi ora seimbang apa mungkin kula bakal dikawin rumasa kula iki wong miskin lawas gula hubungan isi ora seimbang apa mungkin kula bakal dikawin rumasa kula iki wong miskin Jaman ditinggal sampat ning siapa layung biru kula nyuwun dibantu rindu sun ayu pengen ketemu senajan kula sekian
anak layu biru inget pujaan kalbu ning hayalan kilingin waktu jamanan wong loro numpak motor bonceng Ibu Hajat bareng Pak Hajatnya monggo. Mas Bambang. Yes. Kekasih tersayang. Sekaligus suamiku nakal lagi. Wayai. Ibu Hajat. Mangga Bu Hajat. Sekian urusan sedih-sedih. Asik. Langkah sebabnya apa sih lantarannya maksa jaluk talak baik di gue perasaan nyakiti terang-terangan nembe setahun kata maksa jaluk pegatan spesial buat Ibu Hajat. Bu Hajat mangga Bu Hajat. Spesial buat Rebo semuanya. Ada Mitra Mission. Ada YG Nung Uldis. Ibu Hajat udah naik belum Mas Bambang? Belum sama Nung belum. Ayo Bu Hajat mangga. Oh asik. Maaf ya. Janji suci takkan tega ingkari. Sumpah setia kian takkan jaluk lelara.
Satu lagi buat Mitra. Mitra Vision yang punya Gunung Rio. Tembang terupdate jangan lupa ya, posting dong. Jangan di like, jangan di subrek. Jangan lupa channelnya Nung Kisma ya, di like, di subscribe. Boleh di komen-komen. Wah ya. Monggo Cak Ponot, Pak Haji Suradi monggo. Pakai bahasain sing dua lagu monggo. Kak Haris sing duwe Cikarang mangga. Bos Cikarang yang mana bos? Mangga. Ayo bahasain. Pak Haris, Pak Said. Obat Mas Doyok Kangge Mas Said, Pak Haji. Spesial buat yang Pak lagi Haji yang bangkit, ada di Pak Haji Subang. Subang, Pak Didi. Asik. Kula takon arepan kapan sedare. Asik iya. Apa kata beli pegel lakonan. Beli kan? Tambah selewa-lewa. Iya ya anak ya. Kula isi ning batur ugatan. Boleh. Bapak terima kasih. Pak Said. Yen wong lanang sipate melas ning rapi. Kudu bisa. Asik. Oh, promo bleko. Tambah kuai, tambah selewa-lewa. Kula isi ning
baik, berbaik. Aduh, aduh, aduh. Orang Aduh, bisa, aduh, orang aduh. bisa. Berbaik, berbaik. Atap, atap. Atap nih, atap. Mau dikasih siap, mau dikasih siap. Sabar bela, kakang minggat sing rapi. Ana sing lapor, kakang bandari sudi. Kang Sayid. Bapak Sayid matur kesuwun. Bos Cikarang yang mana bos Karawang? Aris. Bos Aris. Bos Sayid lagi bos Sayid, mangga. Bapak mangga. Terima kasih. I-I-I-A. Mari tokel. Kakang Hei. beli kudu eli. Bisa. Alah, kakang kudu sabar. Apa kakang ora wedi mengkok ketangkep polisi. Yen wong lanang sifate melasing rapi, kudu bisa iya kang gawati. Masih mending kula dilelara badan daripada dilelara pikiran. Salam spesial buat Pak Haji Subang. Bos, Bapak Pak belum Didi. kenalan namanya siapa ini? Thank you. Caponot. Oh, musiknya Nunggu Caponot. Wisma. Caponot. Kakek Caponot. Spesial Caponot. Hei. Pak Sayid yang punya lagu. Oh, Pak Manten. Pak Kopral. Pak Haji. asik. Saban bengi Caponot. Kakang minggat sing rapi. Sus. Ngasing lapor kakang bandari sudi. Hezi radio hai Langit Caponot. Mari togeleng Caponot. Angger Hei. jalan kucelake. Mari kucelake. Angger jalan bundar. Apa kakang ora wedi mangkok ketangkep polisi. Kula takon Asik. harapan kapan segere. Apa kakang beli pegel nglakonan. Tambah tua, tambah selewa-lewa. Kula isin ning batur katangga. Caponot matur kesuwun. Mas Bambang. Yes. Luar biasa sekali dari
sahabat kangge bos Cirebon Pak Haji Suradi. Hei salah kangge Pak Haji Goyang dong. Oke. bos. Hei Pak Haji kangge Pak Haji Cirebon. Pak Haji Suradi. Buat raja-raja sawer semuanya, juga buat kedua mempelai Mas Said bareng Mbak Siti. Kembang pelet Pak Haji sayang kue gesang nambah daun Pak Haji sayang doyan gemuyu yen wangsul jalan-jalan Pak Haji ke kota Paris. Jangan lupa saya suka Pak Haji bos Cirebon sing paling emang wonge borang sangat romantis. Pak Haji lagunya Goreng. selamat sore buat semuanya. Spesial mantra update kembali. Goreng patut. Kok suara jangan kesinggung ya Apanya? sama lagu. Judulnya apa ini? Goreng patut. Wah gue banget. Rupa kuring cek batur mah goreng patut. Kuring siri da memang nyapisan. Edan edan eueuh anu barogohan. Kuringan teu sedih malahan hate gumbiran. Lamun rupa kuring gelis meren riweuh bakal ngabagikeun cinta. Tunggal poe lalaki ngantai daratan. Men tadi kawin kajen bari di Sandung. Cikom goreng patut ditampi ku anu gelis tapi mun jadi nu kasep meren riweuh pikiran modal keur kawin. Batur ka dieu geraga rumpul khusus keur nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Batur ka dieu geraga rumpul khusus nu sarantik ieu nu goreng malah linggir. Sogong Anu goreng patut kos minggir. anu goreng minggir, anu goreng minggir. Cakep 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 cakep. Yes goreng. Hidup goreng. Anu goreng minggir. Pang goreng nama goreng. Goyang. Goreng. Hei hei. Rupa kuring cek batur mah goreng patut. Kuring seri da memangna nyapisan. Eta eueuh anu barogohan. Kuringan teu sedih malahan hate gembira. Sabalikna lamun
kasep ulah miluan. Batur batur kadia gerak rumpul khusus gerak nu goreng patu nu kasep ulah miluan. Lagi yo. Hey, ho, hey, 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 hey. Sek batur mah goreng pisan. Kuring seri da memang nya pisan. Beda eta eueuh anu barogoheun. Ari kitu. Kuring henteu sedih malahan hate gumbira. Sabalikna lamun rupa kuring geulis meureun riweuh bakal ngabagikeun cinta. Unggal poe awewe ngantai daratang maren tadi kawin kajen bari dicandu resiko nu goreng patut paling-paling ditampiku anu gelis tapi mun jadi nu kasep meureun riweuh mikiran modal jeung kawin. Batur batur kadia gerak rumpul khusus gerak nu goreng patut nu kasep ulah miluan. Batur batur kadia gerak rumpul khusus gerak nu goreng patut nu gelis ulah miluan. Hey, ha. Ayo, ayo dong, Ocha, kok malah masih seru? bareng yang punya. Oja di sini yang punya cabang warna muda. Arahman, ayo dong. Bagian kurang mau nujoke. No, mau nujoke dong. Sabar no Ocha. Orang kecil udara. Arahman, dah orang mau nujoke dah. Arahman. Arahman dipercaya. Ayo, ayo. Arahman. Ayo joget mah. Ayah, sabar nok sabar. Neng Ocha rambut nanti bule. Oke, anu jogetna ayah. Mana joget mah? Mohon. Aja enak ngawin anak sampean wis gede. Yang naon? Nek suku berpisah nih ing jajan. Tah. Aduh. Dikumpulin. Layanan. Gel gitu. Orang petik ya jangkung. Arahman. Sampai hiji. Masih buat yang punya cabang warna muda. Kembali. Asik.
sok kita lo saha bumina. Saha namina. Pak. Pak Edai. Pak Edai. Maunya doang sakio. Oh. Arana. Saha yuk. Saha. Masih lilit. Oh. Beras wis langka, celengan kawis langka, sedikit bocah bakale mangan apa? Arahman, aduh Arahman, acang Arahman, aduh Arahman, sing paling sayang. Arahman, Arahman. Yang punya cabang warna muda. Ayam. Bapak Oi di mata toh. Ya PGC. Asik. Masih yang Ibu Hajat yang baik hati. Aha. Hey. Emang aneh zaman sekarang. Aha. Banyak istilah dalam pergaulan. Dulu begitu ke semua kalangan, tapi sekarang ada ijik kiwi. Suatu ketika Bema jalan-jalan, cuci mata ke kota Kuningan. Banyak anak muda zaman sekarang godain aku ijik kiwi sayang. Bu Haja banyak lihat yang goyang kamu bela. Ayo ikuti goyang kamu bela. Go bela go
Suatu ketika ku jalan-jalan, cuci mata ke mobil lantaran. Bila muda yuk ikut bergoyang, godain aku, pargoy, lihat body yang bohai kamu bela, lihat tampang aduhai kamu bela, lihat bobot tajam hai kamu bela. Itu artinya benar, ayo asik. Kumaha ieu teh ke pantai ieu teh kumaha ieu teh. Ayo Ibu Haja sayang. Terima kasih Ibu Haja. Asik. 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 Permana Sejala S Connection. Ayo teteh cantik. Suatu ketika Dema jalan-jalan, cuci mata malam mingguan, banyak anak muda nongkrong di jalan, godain aku, aduh pintar, lihat body yang bohai kamu bela, lihat tampang aduhai kamu bela, ku bilang ku bukan jablay kamu bela, apapun itu artinya apa? Ya Allah, luar biasa. Kasih permana buat semuanya. Ibu Hajat awur-awur lagi dong. Awur-awur dari ayo yeah. Asik. Asik. Goyang. Suatu ketika ku jalan-jalan, cuci mata malam mingguan, banyak anak muda nongkrong di jalan, godain aku icik-iwi sayang, lihat body yang bohai kamu bela, lihat tampang aduhai kamu bela, lihat body aduhai kamu bela, apapun itu artinya. Oh masih satu kali bonus buat Ibu Hajat. Pengantin, mari Ibu Hajat. Ayo sayangku cintaku, ayo. Terima kasih teteh siapa ini? Teteh Mela Gacor. Suatu ketika aku jalan-jalan, cuci mata malam mingguan, banyak anak muda nongkrong di jalan, godain kamu icik-iwir sayang, lihat body aduhai kamu bela, lihat tampang aduhai kamu bela, gobok aja baik kamu bela, apapun itu artinya, itu istilah anak muda. Putar, body aduhai kamu bela, lihat tampang aduhai kamu bela, gobok aja baik kamu bela, apapun itu artinya. Depan ini jot-jotan, apapun itu artinya. Depan ini jot-jotan, asik. Icik-iwir. Tangannya di atas semua dong. Ya, gesan. Dei. Tik saha teh. Lumajeng teh batur. Doa
salinu keneh sama rasa genengan sebelakang aya gitu cek aku mah cek mama sebelah kanan hati mas ceknya kapele Ding serede aya gitu aduh atuh pahit ngaluk bobot iya hati genengan tunggulah jauh sok hayang nepangan arah mah tak angkat hayang neangan papase hayang tak amprok papa hajat ibu hajat amprok jasa padang atuh kumaha uang lengkong hayang tepung utak geningan tak daerah jual geo gening hayang dari basah hayang campur jangan kumaha cara gitu sanajan langkah petepang arahman batin tetap api teh kasasarengan tapi hati sok hariwa sok sieun nama pajak tegasol orang aya cenah ka bapak hajat cak ibu hajatna manggauna sasarangan bapak hajat ibu hajat majangkan sani kagungan aturan bapak hajat digereyong seni sunat keturunan kanggo bapak hajat cak ibu hajatna suaya kapayung rakada kanggo bapak hajat cak ibu hajat anu mana dalan cobe kapayung anu mana kapayung adalah sahabat kanggo bapak hajat sasarangan ibu hajat anu mana kanggo bapak ibu hajat anu mana punten pasan jalan kanggo bapak hajat dalan bapak hajat tah iya cenah bapak hajat ngalet bapak ibu na aya aya atur nuhun cenah bapak hajat atuh ya bapak hajat tas kapayun kanggo ibu hajat nak mangga punten pisan kanggo ibu hajat cek suai cik kanggo ibu hajat nak tadi suai kanggo ibu hajat anu mana ibu hajat hayang tepang ibu hajat kapayunan cobi anu mana ibu hajat oh kapayunan ibu hajat koyong patapa mangga sasarangan kanggo ibu hajat majangkan seni kagungan seni sunat tuturunan barisan kanggo ibu hajat barisan kauruan mangga atuh kanggo ibu hajat punten pasan jalan kanggo ibu hajat ibu hajat anu mana kapayun rasa kandak punten pasan jalan aturan kanggo ibu hajat anu mana
cari hajat. Hatur nuhun cari hajat pangasihna. Selamat malam kangge keluarga besar Mama Rio, Bapak Rio. Salah satu ratu TikToknya Kangge dunia aman. Jawa Barat. Mama Diko, Mama Tama, mangga nyanggakeun. Audi CS, Revan Pandawa, selamat malam. Tetep dedek moal burung di pisono hati kuring moal benang di bobodo daun hiris kembangna nu ngemplok hejo aduh panutan diantusan di bareto sor kapayu angkos daun iris kembangna umyang karon neng Mama Rio sayang endah ayana di sisi empang panutan imut basa kuring anten nyawang aduh aku mitineun hati jadi honcewang sorry Bu Ajat kangen Mama Tama ala kena mangga Mama sayang Mama Tama CS obat cacing kemana kadio masih gawe sayang Ibu Hajat Asik. ngabibita daun hiris si gawir aduh ampun tatin dipungkir berang peting abi teu weleh ipian geningan sulayan panutan tambelan jol kaditu jol tuh usah dikaji buktina ngerahetkeun sapanjangna kaendahan ayana di sisi empang Ibu Hajat Maria panutan imut basa kuring anten nyawang duh aku mitineun diantusan di bareto sor kapayun mangga Mama kakek Ibu Hajat Ibu Hajat Mama Rio sayang Rizal bersama Brio Music yang mengultisa. Bapak Rio, ayo Bapak Rio, Bapak Hajat mangga. Kangge Mama Rio, Ibu Hajat sayang. Cuma ini, sekali deui. Oh mangga. Mama mangga. Kangge Mama Ekbang yang punya kawasan Cimara juga. Terima kasih. tetap dedek moal burung di pisono hati kuring Mama Tama moal benang di bobodo Mama Tama daun hiris kembangna anu ngemplok hejo aduh aku mitineun hati jadi honcewang
Bos Kulit, Bos Samsul, Kangge Bos Samsul. Bapak